mugenzi makuru wa Ruhanga yakoze seze na mukyara we Beatrice ututabaza kuli bazaro mwana muhamba omu abana be omu abana babo akaba niwe muhamba ki muhamba kandi akiyali yona niwe muhamba mbaye ninsaba Nyakaburwa nawe tumuroleho abarugonzebwa Nyakaburwa mukama kyamulinzira kyakoze oburo mbaye tusaba kuba hano makage nitukwata mwana ntugenda nitutamanya oha mama wa muhamba naijaga ono murundo gundi nwe Fred kakoraki akugenda kuba omu abakubaliriza omukoro gundi tuyikire kuli kandi kiro kino tamweta muligira mfunjo muzira bayira orano mwezo businge mwete muhamba anya kuzira ensoko choko turakarwa kuli tumazi ntayima wosobye ndabangarukira omuka nkwendeza tuyijikisanga n'ebintu bitito muno niko kanoni aratumalira nesara eyo kututwara kurungi number 1 ikiyaja mbongo bwangwa kuli kurora nti itwena tujwaire omukujombu jwaro ogwabunyoro kitara kandi ekyo mukikozere bunkuba ninchungia maisha peki akabire simu zinu ziba zirungi oli wenga baitu ziswazo mubayingi nkimanyenywe na muri bantu bakuru bebitinisa baitu leka tuzikozese etere neiba wawona tagihulire kandi wano sakubaliza hansi mpora balizao ona takuhulire niko tusobole geno maiso no mukoro gwaitu kurungi otatalibaniza ekinde kinyayijuka omukoro guno gwo kusemerera abarugonzebwa obwire kakusanga bwikire rundi bwika tosakumanya osanga sakubayo abana babalesere obundi abatuletera kikanga barwayi obarayora speaker wa district iwe semero speaker ato kwa speaker bukangire kuli gendo mu maiso oleko ebimbe bintu nkebe nibyo bimusaki omukoro abana bo bwisika banya kuli hagati yenu n'abakazi kakusanga kibaho ingame kigenda kuba baitola iziro bunda izira stage agamenyeryo kuikara bya kangende nkuyeyo bayira babaro no baraba nakusikata mwekana ifuleo so omukoro guli gwaki gwokusemerera ekindi ndabasaba nembabazi nyingi muno ngenzero mikoro endi obundi cyari tubalize kurungi twikira nini no sanga mukoro guli gwetinsa kurungi buli bintu byona babiteira ameze bikakwetagisa hanyuma yesa abantu bakabagamba kuikara mukagoli na kaikara atali apo bwangu kibani kioleko rujara kuikira munko webidongo bakwasekanize byaitu baitu leka twefuge twetegeza ngai leka twefuge tuisane nkabatabiro zere ntamanya tukubiyenda hatobwiro burahika babitu kwasize leka tutandikireho utaikara bataka kwa ile ntebe bahira nitugia kutahamu tinipo chonka hanyuma mazire kuhebwe ntebe okusa kwabule tuli hamu ntebe yo mugurusi ngia kuba na pano mugurusi sabana roho hanu ndagenge na substitute tuina pano yaitu ntebe tujagire kakuo ekindi kandi pano yole reform akasini kwa kwiha ibintu kahikire itwenda tuyimike tugende webale munno abandi benda kusigala mu ntebe kandi mwikirize mwange wewe abahamba mukikoze ebintu tubina mufaka nyeki kusigaza mu ntebe tinku kirora oyiroho omugenyi mukuru akuli mu manyiri hata omugenyi mukuru niwe muhamba ki hata abanda bakumulinda butiribira abasirikare atagwererwa niwe next man omwenda kweta best man niwe next man na munyanyi ekanda abakyali abale nyuma bakutukunira ku abataito barahondera abayinge kimukora mali ekindi alobo osange 20 yona haikuimuka kwescoti ngono webale muno
tukome mu tugambe bano baragenda nawe abanyanya bano abasajja nabo baragenda abarugonze batwikize twange muhamba itwena tuli banywani be baite kyo kugamba ngu itwena tugende hali kija kutulemu hati tuyemu tukole tutabene bawo muhamba balinka abene babo baragenda nawe tubaye first priority nabo tubanza kwa sampling arogenda kuli abanyanya balinka okay haro abantu ayemu niba abanyamahuri abo kuba muntu wabu itwena white kandi we bakora nawe nimanya bakwata mahure gekire balesere nabandi kyonka barugonze bwa omuraro director nawe yemigire mumanye kintu kicamukire mutagamba kandi abwake tuliamu now katumalire hadi mkuru muhamba gaba mali kilo kina abantu banu mali ko nigagaba kundu mali bayizire baitu hati kuyihawo byona ndo hata turamukize no barata ro kadingidi kona banzo sampling babazina gogya kutaiso oni yantraki omuntu mugambo zine bitali ngoma akutozaho muzeyi agange muragarurira yo bayitu mujja kuhungaho baitu abarugonze bwa manyire kimu habwaki mutemere bigambo manyire kimu atandike kubaza abantu kumara esahe muikirira ato embazo zona zibo mbikorwa tuyikire kuri tuli hamu abarugonze baro kutwika hali no sanga abanyanya mujo bayizire baitu nebyo kubaza hakyakyo bibaremere mubaze mtusampolinge kandi once again kongera kwijukya the dressing code abakyara tugambirego omwenagiro strictly atalo omwenagiro wesoting abasaija ekanzu ne coat nkanyowe hano ekya kabiri ekya kabiri tugabirego obukadi abakugenda bona batungira obukadi na muno side eno obwokuba otayina kakadi obanza ojjondolo linde kutembe motoka emotoka tuyina nyingi ezikututuma ziri nk'enyonyi strictly abazaire ababiri abakiko muhamba abanyanya na bene babo niba bagenda omotoka ziri ezikututuma ezo ezibeta hama nke yange yintumisize naye kuisa nawe ekiya kandi nja kumekinga swanto omuntu wena obanyolekezege kugenda kozereki agenzere kandi tuongeire tumugaruyire baita kutembe motoka mekinga swanto ina kakadi obutuku bantu settinga off mwijuke nti hali tuina hakatale ngenda kubanye kulembeire ninkiriya ringo omuhanda ogwo kwikira kimu akolasi emotoka yange niye genda kwekulembera ninteekaho obulyo nti nezisigairo zona zikozereki zizire kandi zarabaho kurungi amaruhanga isitwe ruhango mwana moya arukwera tulo maiso gawe nitukusima bwe kiro kine kikuru mbomezi bwaitu no mbomezi bwekeno tukusima imukama bwo tuleserege watwikyano businge kandi ayi mukama ntusima ne kihure kitulisiwe abatekaniza mukama baho mugisa kandi naita abakiriro tuomugisa niko twongere kole byo rukusima tuli hano tusabira omukoro guno mukama okira muno rugendo runo orwezo ruho mugisa otwike no businge kandi hali tugenda tusange yo businge mukoro gwona mukama gwehingulirize embabazi no businge byo hali itwe kandi tusabira Frederick na Faith na bazaire babo byona mukama ebibakura bamu obiho mugisa kandi nebyo maiso nabyo biho mugisa kiro kinu kiona mukama obe hamna itu iwe Kristo mjoni waitu amina kama twebembere na twomugisa amina.
Emotoka nkuirebeze bayizitakazo kero muhoima hama mwana kusana izire muhamala yende